Ita papagayam, isabot mi kada kayo, teserya tayo wita alawas, anapauluhan. Bulse nga ayan. Dito'y drama tayo. Sonata ni ayan. Need your love each moment of my life. Kung naklakit din na saan mo apat ganti awis ko amang rabiita iti daytoy a restaurant. Awan ti rason. Tapno pa yan ka, Rosinda. Saan ka kati amabain na makikuyog kanyak? E din to ta, arig na anak kan. Anya ko ma. Awan parikot kanyak. Agyaman ak no kastare no. Samay sa. Balo ka meten. Baruak met. Pudno mo't kedi. Di uray ibagada nga agina. Okay pala dayta. Yung tay aglola. Talaga lang ha. Malala, ituloy takit din timangan. Lumamisan dagiti in order tamakan. Rosinda. Oh, kalaata nagulimag ka. Kan napasan na ay kamay. May salang ti parikot. Wala namang purpuri-puri ti panunot ko. Oh, anya dayta? Ti anak mo. Ni Melissa. Ha? Apay ni Melissa? Saan nga ta nga agriri? Numamuan na ti relasyon ta. Awan parikot iti dayta. Nabayagan na pimo sa hiday di papana. Ikan maysa. At damat din iti hustong edad. Amok amawatan na. Nga ta? Ken awan rumbang apagdanagam, Reynold, dear. Siyak ti makaamo. Actually, dahil tati mang burburi-puri ti panunot ko. Ito na ang araw. Ada kamot gaya man, Rosenda. Wen manang, simangbot ka din ni Melissa? Awan pa'y mat. Oh, idasaran ka din? Ah, saanan manang? Nanganakon. Ah, Ay, talagan sa adi agnakam ti anak ko. Anya to rasan? Bimal balasangan na balog. Lakwat siya na ti amuna. Addan to dayo no madamdama. Ay, apo, kasano lang atan ti biyag na. Manot tawanan. Ngam di pa lang nakaturpos iti adal na. Sukat asukat iti kurso na. Sa adadumatan ti balog na. Siguro akat saan unay amadanagan, maipapan iti masakbayan na. Apay kit din na saan? Mang namnamalatan iti sanikwa ba ti day di papana. Nga labit, dayta ti pampanunutan na. Maibus ti kwarta. Ngam ti adal, agnanayon nga daken ka. Amo na, adakkel ti tawidin na. Ta, bugtong nga anak yu iti day di Simon. Saan arasun day tamanang? Ulitek, ti kinabak nang mapukaw. Maibus. Ngam ti adal, agnanayon ken ka. Wen met kiti ah. Sige man manang. Mangyag kalaangan dito iti kape. Mabit lang nga ron. Wen manang, uray ka sumangpet ni Melissa. Ta da napatag nga ibagak ken kuana. Ito na ang araw natin. Makaturog ako na. Adala ko maibagak ken kuana. Ngam sa bagay. Urisan kun nga ibagaken kuana. Awan mabalin na. Anya nga min dayta ay Rosenda. Ta, kasla na patag-unay. Maipapan ka di, iti panagadal na. Saan manang makiasawa akmanen. Anya? Nalawag tinangigyo manang intang. Kasta aya. Adaman gaya man panggap mo ang makiasawa. Nalpasan titulag mi kan ni Reynold. Agkasar kamin. Tapno makapagdan na kamin. Ay, iso ah. Sige. Saan ko na mauray ti anak ko? Ken may sa. Ang mga nun nakainom man na sumang pati balog nga ubing. Sigurado kan, iti dayta apang ngedeng mo. Wen manang? Saan panakibiyang Ngam, anya? Ay,
Amuklatan no anya ti agay ay ayam iti panunot yu manang. Ni Reynold. Kataublaeng ni Melissa. Dayta nga rod kat. Amangan no tila ang kinabaknang mo ti almanan na. Sana kasta mo ti panagkita ka ni Reynold manang. Sige, biyag mo dayta. Ngambalakad laeng ti may sa akabsat ti adda kanya. Tasaan ko akayat nga agbabawi ka iti udi na. Apay anak kaul-ulimod ka, my dear. Madandalagan anak namin. Pagdalagan ko. Ang mga nusan nga manukot ti anak mo iti plano ta. Awan mabalin na. Kinapudno na. Saan ko anak uray idirabi iya si Mangpet. Ken nakaturong pa'y itay pumanawag. Balok namin nga ubing. Saan ko kayata siya ti pakaigapuan? Ti saan nga pag kinaawatan nga gina? Saan ka nga agdanag iti dayta? Ay sa, awan maramidan na anuan niya ti panggideng ko. Saan ko ang maawatan tirik nak? Madanagan na kajak maawatan. Siyak ti makaamo. Iwaksim diyan yaman amati apang panunutan. Saan mo amaikat kanya tindanak? Saan mo ating lang tirik na ti anak mo? Wen, awan karbengan na amang lapid kanyak iti kayat ko nga aramidan. Ta, anak ko na At dakin ka dayta ha? Yung di nakmaklon, awan mapalin ko. Tagagangay laing tibiyag ko. Girl, I need you. I need your love. Ala, maangkan Melissa iha. Thank you, auntie. Auntie. Anya dyan bagayong itay? Inururay nak ni mamay dirabii? Wen, adda ka no napatag nga ibagana kumakin ka. Nasakit ti ulo. San mat ngaminan amamingga dagiti barkadak nga ginom. Apay ngamin anaginom ka aya. Birthday ti may sa barkada mi, auntie. Sa anak mo't anak kapagkidkadan? Kita iha. Amangan no sa balit ti masumok mo. Anya? Kasunugayam ti panagadan mo. Okay lang, auntie. Kita ata di mo babaybayan. Baybayan nyo man day ta atal-atal. Anya pa lang po na nga agad bak nang kami lang harod. Anya? Sos, iha. Ti kinabak nang maibos. Ngam ti adal, agtalan na agkin ka tong palbihag. Ahaw! Adula amin kay ta. Ay, auntie. Amuyo ka din nga tibagan ni mama kanya? Melissa, iha. Pagsardangan da ka din nga agadal? Ay, awan parikot, auntie. Makaturpusak man kan sa anak to nga agrigat. Kasi siya nga agtawid iti sa nikwa ana ipundar day di papa. Sigun ken kwa na, uray saan na kanong nga ipakadakan ka kat mabalin. Anya nga min day jay, auntie. Makiasawa manan. Anya? Manang, magisagana kayo kit di man iti pangaldawan. Sige. Tay paborito ka masida manang. Kare-kare kan chicken curry. Awan. Ay, manang ni Melissa. Simrag ka di itay agsapa? Wan. Naibagayo ka di ken ko anan ti imbaga kidirabi ka da kayo? Kwa. Wan. Imbagak ngamin kan kwa na nga inururay mo taada na patag nga ibagam. Kasta ka di. Nagdamag. Iso akapilitan nga imbaga ko na. Anyat ko nana. Nakigtot. Idikwan. Timmalikudan. Saan ko nga mo na anya timakunana? Uray pa'y anyat ibagana. Sanak amalapdan.
Agsarita kayo nga ginaa. Wan manang, kasarita. Ngam kayat naman, wan no saan. Di na malapdan ti kasarmikan Reynold. Apay nga nawis nakmanan dito yung resto bar, Melissa. Adaman siguro ang parikot mo niya. Bad trip namin, friend. Di mo ko na, nadi ka manan simrag iti klase. Sanan, naawan ganas kun nga gadal. Kasano nakaturpos kay iti kursong no kastamat. Adun sa ti panaglanglangan mo, miti sisirap mo ah. Saan man na dahil ti pagsarsaritaan ka? Awan sir-sir, pina. Siyak ti masaysayangan, itigas-gastusom nga awan magsarsarbi na, friend. Apay ko mamasayangan ka, kat saan mo matakwarta? Anya man nga mina na ti parikot mo, friend. Ningarod mama, patrip tinamok ka nanti. Apay, anya ya tinamang may papan kini mamam. Pagsarsar dengan na kanya gadal. Sika ngamin at adot langan mo ngam ti sasarak mo iti pagadalan. Awan parikot. Agadalag man saan tabak ng kamimat. Kansak lang tagtawi diti sa nikuha na ipundar day di papa. Matlagayam, anya nga ti parikot mo ita. Makiasawa ka numanan. Anya? Dahil tati nakabad tripan? One. Ni, anya katawaan dita ha? Ni, awan magtakas na makiasawa ni mamam. Tabalo mo tan. Kan nabayagan na bimusay dahil di papam. Wan, ngam nakainganan. Kasapulan nati katin na kunay-nay. Anya kan sa ubing pay ni mamam. Awang pay 50 na. Kumaa. Nukataib na ti pakiasawaan na. Masigurado nga ubing. Wan, kataib ko lang ti pakiasawaan na. Anya? Ay, sana all. Ay, day taman. Sama suruna. Sigurado ang nataar, friend. Ay, saan ko nga mo? Amo, kwarta lang ni mama at inalmanan na. Saan mat siguro, friend? Tauray mako na nga at daan edad na. Napunggapay lang. Tay ko na daa. May asim pa. May saka mo. Pudno ti bagbagak ngamin. San abinaybayan ni mamam ti bagina. Kan addan amok akasta. Adda pay artista na kiasawa iti kataub na ti anak na. Isuda ah. Katiin na ti pambansang kamao. Ubing ti nakiasawaan na. Anya? Isungawan dakas na makiasawa man ni mamam iti kataub mo laeng. Mabalin lang ta, friend. Kas iti drama. Duming mabalin amin. Girl, I need you. I need your love. Apay, Reynold, my dear. Something wrong? Awan. Adalang pampanunutek. May papalit sitwasyon ta. Saan ka di akinunakin ka? Awan rong ba nga pagtanagam? Diyak maliklikan ti mang panunot iti sitwasyon ta. Imbagak lang arudan. Siyak ti masurot. When matumpal, ket awan makalapid kanya. Panunot man. Katayip ko ti anak mo. Kan agasan day ta. Nagdakkel ti ba ti tawen ta kuno idata. Anya ko ma? Age doesn't matter ako nada. Kan, saan langan na data ti kastoy? Adun. Kasmat laang iti lakay ang mga sawa iti ubing. Asino ti mamati. Nga ayat ti gapo na akinayat ka. Anya? Amok. Ore ti ipag mo ken ti anak mo. Sana mamati anapod no nga ayat ti rason. Nga inayat ka. Uray adayo anataangan ka ngam siya. Ibaga dakit ti ah. Di kinabak nang mula ang ti rason nung nagkapo na. Apay kumaday tati pampanunutem. Ipag ko laeng dayjay. Awan karbengan na ang makibiyang kanya. Nang runa, no pakasignan ti puso. Rosenda, der. Well, dear,
Iso nga awan rumbeng apagdanagan. Kas nakon, awan makalapwed kadata. Agyama na, simbangpot ka matlaangan. Pasensya kayo na, auntie. Nagkuyog kami kanininlin agayam ko. Kitaong ay, ang mga no sa bali ti masarsarakam ditan. Naimpag kumano saan kaabalasang. Hindi pagkadanagan, auntie. Gaya, simangpot ka din ni mama. Simbangpot da itay, ngam rimwarda matlaang. Simangpot da? Kunayo, auntie. Sino ti kadwa na? Tinobyo na nga ubing, akataob mo laeng. Ngam, natairkit di. Saan ko nga palubos, auntie? Tiyagpat dyan nga ay ayatan na ni mama. Melissa, Wan! Guwarta lang, tikayat na kin ni mama. Nukas tamat lang aday talag balbalog ter aramidam. Isardeng mula ang ti agadal. Saan ka matlaang nga makapagturpos? Manon titawan mo. Saan na kapag parikutan, mama? Total katmak ng tayuman. Anya? Saan mo pang panunutan ti masakbayam? Saan na basta maibos tinaipundar day di papa? Unay ti kasta na panagsasaom, Melissa. Adda ka dinaskan nga ibagayo, mama? Takayat da akasarita? When? Napatigunay. Di ka di plano yu, ama ki asawa manan? When? Katayab ko ka na lang, ti boyfriend yu. When? When? Ipakatak man when no saan ken ka. Mabalin ko malata. Ngam, tapnawan makunkunam kanyak ngay nam. Ibagak ken ka. Nasa ukanyak ni auntie. Kataod ko lang. Anya ko maita? Patsin yu ka di nga ay ayatan na kayo day jay. Kwartaan na kayo lang. Ay ayatan nak ni Reynold. Jackpot dyan nga ay ayatan na kayo. Taadayo anataengan kayon. Ngamkit di, kinabak nang yu lang ti kalkali kaguman na. Sana pud no dayta. Ha! Ura niya ti bagpagayo. Jackpot dyan dayta. Anya nga ron ti kayat mo mapasama? Saan ko akanunungan ti plano yo? Anya? Nalawag timbagak. Kanuray ni auntie. Di na ayunan ti kinamaag yo. Saan na kinamaag daytoy? Taagin inayat kami. Iso ala dingitak, mama. Saan ko nga ayunan ti kayat yo ama pasamak? Ibagak metken ka, Melissa. Anak kalaeng. Ket sa anak amalapdan. Girl, I need you. I need your love. Cherish those moments, and no one can take your place. Saan a kinamaag daytoy? Taagin inayat kami. Iso ala dingitak. Saan ko nga ayunan ti kayat yo ama pasamak? Ibagak metken ka, Melissa. Anak kalaeng. Ket sa anak amalapdan. Anya? Kang runan. Awan karbengam amang laped iti panagragsak ko. Naawatam? No ipilit yu dayta, pumanawak diti balay. Oh. Anya? Kamsakbay a pumanawak. Ala akong titawid ko. Among ka diti sasawam, Melissa? Amok, mama! Kaya't naasawan dayta, saan ko akanunungan ti panakiasawa yu manan? Awan karbengam amang laped kanyak ta anak kalaeng. Ken? Apay? Maited mo ka diti pakaragsakak? Mama? Ibagakin ka. Uray asino ti agdep-dep pa. Matuloy ti kalaysa. Pards, naggasat kalaunay. Rino, Man-mano agasat daytan. Agasam pards, at danasawam.
Adda pa yung nanang mo. Tsak magustuhan ti angaw mo rin, no? Ah, raba ko lang, mat. Si kagadimat. Pudno ti kunak, Pards. Naggasat ka. Pudno medyo adda edad na. Napunggapay lang. Pudno ta ko, nam? Nalailo si ka. Saan ka di? Nga adda jay kanta nga. Agbabaketag. Sa bali mananti. Oops. Saan ka masaer te ibagbagak? Husto mo't di kanta. Ay, sana ya. Rino, Nalailo kan. Nadungo ti bakit. agpay sumit kiti dahi ta. Taisot na gusto kang Rosinda. Kan baknang. Adot negosyo da ako nam. Anapanawan ti asawa na. Gusto ti ko nam. Saan aday ta tinangayatak kin Rosinda? Us. Apay, may saka kadimot adi mamati. Ana sursurok nga inayat ni Rosinda itilaksid ti kaddan edad na. Sorry. Agdwa-dwa ak. Nupigas ta. Sige. Patyan ka. Tanasingid ta nga gayam. Dahag kasakit di dayto ya. Agsubsubang samat dagiti aginan. Uri siyak. Amok asaan ko amalapdan iti kayat na. Biyag namat kit di dayta. Ken nabayagan anatay day di Simon. Kang runaan na. Saan pa'y mat ka iso tinataangan. Ken adamit nga rod lang ana. Iso saan akong amas daaw no adalat ta gusto kan kuana. Saan kumamat akas kin Reynald akataublaang ti anak na. Saan nabali ko ma. Di pagdanagak laang ita. Ang mga no agrebelde ni Melissa iti kasta panggat ti inana. Kat ang mga no ad-addan asabali ti matumog na. Naimbag ko ma no saan a babae. Sigurado ka iti dayta, Reynold? Wen tatang, Arig na ngay namon wenno nanang mo ti kunam nga asawa. awan mo't parikot tatang. Tanapong ka lang ni Rosinda. Ato pa lang ti abakan na ababalasang. No pintas wano kinapungka ti pagsasalitaan. Una saan kanto nga tama soron? No ibagada nanang mo wenno lolam ti asawa kasta. Awan ti bibiyang ko ti tatatang. Tasaan damat abyak ti biyak ko. Ken ibagada laki di akwarta na laang tinagayatam ken kuana. Saan kidi apudno a panagayat? Kasi tinakunak tatang. Awan bibiyag na kanyak. Biyag kan pakasik ng tipusok na ito eh. No saan dapat siya nakasta? Awan maramidak. Girl, I need you. I need your love. Pudno ti kunayong anak daklaan. Maawatan kayo. Kamok akasapulan nyo ti kating na kunay na iyo. Ngam kumamat. Saan kumamat akas kan kwa na akataib ko laang mama. Awan pilpilian ni ayat. Nataangan man wan no ubing pay no talaga nga ginustuda. Ano ko ma? Tapatin nyo ka di? Nga ay ayatan na kayo? Wan! Marik na. Saan ko apat yan, mama? Kinabak nang nyo lang ti almanan na. Nabayagan nga agam-am mo kami kan ni Reynold. Kan? Mariknak ngay ayatan nak. O kasta, bulsak ni ayat ako nada. Tauray saan nga agkabagay, mabalin na ta. Melissa, ngamuray nga pa'y tibagbagayo, mama. Saan ko apat yan nga gayat kada kayo dayjay ang lalaki? No saan mo apat yan? Awan mabalin ko. Ulitin. Awan makalapid kada kami nga uray pa'y asino. Nabulsak kayo na talaga, mama.
Melissa, saan lang nga bulsag? Nagbalin kayo pa yan amaag. Gapoy ti daytang ibagpagayo nga ayat-ayat. Sumardeng kan, Melissa. Ngam, sapay la kuma. Ta saan kayo nga agbabawin ton maduktalan nyo? Ngawan gaya man kwartayo. Kadinto nawan kwartayo. Panawan na kayo matan. Amok asaan akasta ti panggap na. Tapulos at tinak pa'y dinawatan iti kwarta. Anya? Uray pa'y anya ti bagbagayo. Awan makalapit kanya. Sorry, mama. Ngam saan dak ama kumbinsir nga awan sa bali apanggap tay tse alalaki. Kandiyo lang mo. Amangan no ada sa bali a babae ti biyag na. Kan kataib na. Sa dino ti papa ng Melissa, ana. Ang mga nung sapulan na ka ni mamam. Awan bibi ang kwanti. Melissa, Kagkurak ni mama. Agaasam, napatpatagday di lalaki nga misyak nga anak na. Saan abali ang mapukaw na nga anak na? Saan laki di aday di lalaki? oray siya. Agdwa-dwaak anapudno day jay alalaki kin mamam. Oray saan kumatakayan? Awan maaramitak. Agpali na bulsak ti tao nga agayat anti. Saan kumaaday tamot ti pagdadailam iti biyag mo? Napukaw namin pinsan ti ganas ko. Agpapanpanagadal ko. Sungagsardo nga kun. Anya? Wananti. Kaslawan ganas ko pa nga agbyag. Anak ko, saan ka kumanga agsarita iti kasta? Siyak ti madanagan. Wananti. Isama ka mo ditan. No nya ti mapasama kiti biyag ko. Siguro, damanon parikot mo niya. At angaron, agurter kakit din, kahit ko dagpartag. Sigurado, parikot mo launay ti pan nakiasawa manon ni mamam iti ubing adayo ngam sika. Hesa, masurong ka makiasawa manon ni mamam? Ngam sika, awan pa'y BF mo? Sumartang ka man. Makaringring ka. No niya laditan ti sasawam ako na. Nay, ba't po naman? Saan ka masuron alala, sumardan ako. Agurter ka kit tiniti mainom kan pulutan. Mabit lang tagaya bakit waiter. Ha! Skies is the limit ita. Agbartek taging ga iti saan tayo nga amut lubong tayo. Nay, tan. Talagang sakit yan ang sakit tinakam mo, Melissa. Ha! Awanan ti adupay at sao. Arami da mo ti pagpagkak. Kat saan ta sumarda nga aginom. Aging ga iti saan ta nga amut lubong ta. Kaya't mo asawan manang, iti kastoy nga oras, awan pa'y ni Melissa. Awan pa'y nga ron. Anyat orasan. Amang ano nagsasarak damanan kadagiti barkada na. Bayan nyo manang. San mo pakadanagan? Addan nakam na. Amo na matantid dakas ken nasayaat. Ti pagdanagag, amang ano makasarak da kadagiti adik. Naimbag ko man no saan a babae. Ay, awan maaramidan tayo. No dadailan na tibiyag na. Ay, kasanulaangan ti masakbayan na. Manang, inted ko amin adungo ken kuana, sipud ubing. Di makala na ginawa ti biyag na. Idinatay ni Papana. Awan sa bali anang ibukbukak iti panawan ko. Adaanan iti gusto nga edad. No di nak maawatan iti kayat ko mapasamak met iti biyag ko. Awan maaramita. Rosenda, Impaay ko amin ken kuana ti responsibilidad ti maysa nga ina. Amoy day ka manang. Amin apa nagdungo. Ngam kastakit din ti isubad na kanyak. Di nak maawatan. Apay, awan ka dit karbengak nga agragsak. Sige, maturog akong manang. No sumangpet, nasayaan. Ngam no saan? Makamun itibiyag na. Saan ko akasapulan ti tao adi na pulos amo at alyawan ti utang na anaimbaganakam. sige.
Urayak asumangpet ti anak mo. Saan ko abas tabaybayan ni Melissa? Napatigmet kanyak ti anak mo. Taimbilang kumet akas anak ko. Girl, I need you. I need your love. At to yung tigatas mo, Melissa, iha. Igupo mo, tanapudot pa eh. Sakit ti ulo kanti. Kasano, kasta unay abartek mo. Parbangan pa yan ita intulod da ka dagiti gagayem mo. Kitaam tadi kan tukot maisagmak iti kastangar aramidem balasang ko. Naimasan mi ngamin kadarino kanilin tinaginuman ti. Anak, saan mo kumadadaelan ti biyag mo? Amokmat ka, tanti. Nasakit lang amin tinakam ko. Mabalin na katalikodan ni mama. Kapulang ti Dayjay lalaki. Maawatan ka, ta napatigmat lang ti inamken ka. Saan mo akayat amay sagmak ti inam iti Dayjay lalaki? Ubing pa'y unay para ken mamam. Ken narigat apat yan nga adda ayat anang bagkat kadakwada. Mabalin nga'y ayatan ni mama Dayjay lalaki. Ngam ti lalaki, kwarta lang ni mama ti al-almanan na. Iti sabali abangir, maawatak mat ni mamam. Ubing anabalo. Ken sipud pimusay ni papam, impaay na aminan a panawan na ken ka. Auntie. Amok mat kiti nga awan maaramitak amang lapad iti kayat na. Wen, oray siya. Awan maaramida. Kinapudno na. No saan lang asikat ipampanunutot. Nabayag maten kat apim manawa. Anya? Saan ka basta panawan? Gapuman laangan iti day di kabsat ko. Awanin day di papam. Nagkariak ken kwa na sakbay amagsat ti angas na. Asyak ti mang taripato ken ka. Ket saan ka apanawan ken baybayan? Auntie. Day ti mangigaw-gawid kanyak apumanaw. Agyaman na kanti. Taandabain ko. Titak panawan, auntie. Di kay madanagan. Adan pampananutak. Pampanunutom nga? Saan ko nga ipalubos alukwan day ti alalaki ni mama? Anya? Amok. Saan anapon no day ti alalaki kan mama? Kinabak nang lang ni mama ti kalkali kaguman na. Melissa, iha. Diyak ipalubos day ta, auntie. Apay, da kayo man ti pagdamagak. Mamati kayo anapod no day ti alalaki kan ni mama? No adadakas apanggap mo, saan mo nga ituloy? Amangan no maisagmak kalaang. Di kay madanagan. Ada planok nga aramitan. Kitaag man. No saan nga isina ni mama Dayjay alalaki? Anya? Wananti. Saan kumat nga'y palubos ang mapukaw tinapundar day di papa? Kadyak kayat nga agladingit. Wano, masaktan ni mama. Gapoy ti Dayjay at tao. Day talaang ti parikot, Pards. No saan na ka magustuhan ti anak na? Iso nga ro ti pampanunutek. Anya jay ko nam? Kataob mo ti kakaiso ng anak ti bakit? Isti kaayan-ayat mo kuna ko. Uwan Rino. Napintas ni Doña Rosenda. Kaya't nasawan. Napintas matlang akaskin kwa na ti anak na. Saan ko pa nakita iti personal? Impakita na tinadawan na. Nga di iti cellphone na. Kat gusto ka. Napintas ni Melissa. Kunakun kat. Sana kun nga agdo-ado apay. Napintas. Uwan. Spoiled brat. Ado kanot pa nagbalog na. Nang ti panagadal na. Natural. Siyempre baknang da. Uwan nga taa.
May sus, naggasat kan parts. Nukas ano, 1 stone, 2 birds. Anya? Dayta kinataar mo, Barge. Panagkunak. Uray ti anak na. Agkursunada kin ka. Rino, Iso nagkasat kalaunay, Barge. saan ko ang magustuhan ti kastang ibagbagam? Ay ayatik na Rosinda. Kat awan panggap ko amang rigpon kadakwada nga gina. Ngata. Sus, saan mo ang maibaga dayta, Barge? Nangruna ka. Sa barda ka, Rino. Di nakipadpada iti sa bali. Buwan mo di tabagim. Iti kaano man? Saan kunto alokwan ni Rosinda? Apa esap sa pulam ni Mama Melissa iha. Kaya't ko kasarita, auntie. Kasta ka di. Ang mga nagsubang kayo manan. Saan, auntie? Kinapudno na, agkindawag iti pamakawan kan kwa na. Anya? Basta ako kayo siguro, ngampod no ti kunak. Apay. Aklo namon day di alalaki. Kas maikadwa nga amam, no pa'y kataob mo laang. Pasat da ito'y ti plano, auntie. Anya? Aramid at amin ang kabaulak ang mamagsina kadakwata. Kasta ti plano? Wan, auntie. Imposible ajak mapagsina ita. Katiti da ito yan napanunot ko. Dito'y makita no kasanot kinapod no day siya agkigulo kan ni Mama. Iha. Wananti, ulitak. Saan ko nga'y palubos aday siya at tao timang pasakit kin ni Mama? Nasayaat man, ta isakit mo matlaang ni Mama. Nagamamiris kan nagpampanunot. Aging gay tinabukal ko timay sa aplano. Mabalin amaamuan, iha. Ladingit ha, kanti. Saan ko ang maibaga ngam agpaliiw kayo laang? Girl, I need you. I need your love. I've loved you for a long, long time. Anya? Kasta ti plano? Wan, auntie. Imposible ajak mapagsina ida. Katidi da ito yan napanunot ko. Dito ang makita no kasanot kinapod no day siya agkigulo ken ni Mama. Iha. Wan, katulita kanti. Saan ko nga'y palubos aday siya at tao timang pasakit ken ni Mama? Nasayaat man, ta isakit mo matlaang ni Mama. Nagamamiris kan nagpampanunot ha? Aging gay tinabukal ko timay sa plano. Katladingitak, saan ko ang maibaga ngam agpaliiw kayo laang? Oh, inururay nakgayam, iha. Anya ti ibagam? Masapul mo ka diti kwarta? Awan ka din linaon ti ATM card mo. Saan aday ta, Mama? Pakawanan da ko, Ma. Melissa, iha. Naamiris ko saan gayam ang hustot inararamid ko iti kalabas. Iha. Naamiris ko ang husto kayo. Saan ko maitad ti pagragsakan nyo? Kan, awan ka bangak amang lapad kada kayo. Tapno agragsak. Taubing kayo pa langmat. Kan nabayagan na pimusay da di papa. Amok akasapulan nyo ti katin na kunay na iyo. Panagkatsak maitad itilaksid ti pamatag ko kada kayo. Pudno ka di nagitimang mangagkukan kay ta, iha. Wan, Mama. Kasi tinakunak. Maawatag. Kasapulan nyo ti katin na kunay nay. Iso, sige. Si Papa Lobo sa kamakiasawa kayo, Mama. Agyaman na kamaawat ang matlaang ti amin, iha. Wan, saan akon alapad iti panagragsak nyo? Mabalin ka di, Mama. Adda ko makintawag ka na kayo. Anya day ta, iha. Kaya
Kayat ko amam-amot agbalin amay kadwa nga amak. Sure, iha. Abay, ibagak ka ni Reynold. Agyaman na tapat ganyan kid daw ko, mama. Abay, kita na saan, iha? Maragsakan lakit din ni Reynold, numamuan na. Sige, agpaluto ak ni Antim iti pangrabian tayo. Tadito yung mangrabiin ni Reynold. Sige. Kayat ko matamam-amuti ayatin nyo lang unay nga uray kataib ko laan. O sige, iha. Uray kat mapanak ita iti apartment na. Urayag laangan amalpas ti trabaho na. Adagayam trabaho na. Wen, iha. Nababalaan ti sweldo na. May matrosin na natin mawawag. Apa yun ta? Hello, my dear? Dear, adan dito yung apartment mo. Urayan ka dito eh. Adan na pintas nga ipadamag ko ken ka. Really? Yes, my dear. Good news. Kadang mo ka maragsakan ka. Oh, ano rita? Ibaga mo na. Surprise. Ano yan? Inton madamdaman nga ibagag. O sige, sige. Agtrabaho ka kin din. Love you. Bye. Bye. Anya tati good news nga ibagbaga na. Iti da ito panunutan. Imposible asan ko mapagsina ita. Anya ka ding agpay ti planong nga aramidan. Makitam to, auntie. Patin nagagkadagiti takulap ko tay chay alalaki. Anya? Wan, auntie. Imposible adi maibawing ti matang na kanya. Melissa? Iti day ka kinapintas ko. Imposible amas pilyan na ni mama. Girl, I need you. I need your love. Sige nga, Rod. Bye. Sino siya mawag, auntie? Ni mamam. Paumay da ka nun. Iso nga, isagana kung tilamisaan. Rugrugi pa lang dito, auntie. Puutin niyo ti ko na. Pag sinaag, dagitip to Amangan no maisagmak kamat, iha. Di kay matanagan, auntie. Siya, ti makam mo. Kaya't mo asawan, Pards. Ikuyog na ka ni Jebalayda. Iyon ko na nakanyak, Pards. So, di ma'am mo munti personal ti anak na. Kadwa na. Good luck, Pards. Saya ate, ma. Niya mo na saya atin nga ibagbaga. Isumot. Saya ate, tap na magustuhan na ka ti anak na nga agbalin amay kadwang amana. Anyan? Yung tayo ko na kon. Kasanon no uray ti anak na kat agkursonada kin ka. Anya? Nataar ka, Pards. Kat saan nga adayo ang mapasamak ti ibagbagak? Rino? Kita, kasanon no uray si kakat matnagmaterik nam kinkwana. Ibagak madyan ka, Rino. Dito mapasamak na ita. Saan mo ang maibaga ti kasta, Pards? Kat no bilang, mapasamak to dayta. Asino kadakwada ti pilyam? Ti ina, wenno ti anak. Tas ano, friend? Nakita mo ti kataob mo ngagbalin amay kadwa, papa? Awan na pa'y friend. Gumimawa kita ni mama. Paumay na ka nun. Kasta ya? Kasanon ko, friend. Anya ko. Anya ka sa nun. Kasanon numat nagtirik nam ken ko kat madadao lang ti plano. Anya?
Wan, udno mapagsinam ida ngam da kayo matiag katuluyan. Friend, saan mo maibaga? Takunada nga ron. Naangawon ni Gasat. Narabak dagiti paspasamak. Saan, Hazel? May sa tipanggap ko. Pag sinag ita, kat nututupan na. Kaya't naasawan, saan anapod no kin ni mama. Saan ko pa nga mo, friend, ngam kasla makitkita kung dagiti sumangbay a problema iti planom. Oh, apay, Melissa iha. Saan ka magtinamangan? Mataramat kaya. Apal yan iha? Awan, mama. Pasensya kayo, nadala pang panunutan. Sige. Ituloy tayong timangan. Wan, mama. At to'y timasida Melissa iha. Amok a paboritom dayto ka. Wan, auntie. Sige, mangalak lang. Mabait lang, Reynold, my dear. Siya kung timang karga di taplaton. Una yan. Ay, siyak na tanti, mangala. Siya kung dear, mabait lang. Siya kung timang karga. Napan ka din da, mama, auntie? Saan pa'y? Simrek da iti kwarto ni mamam. Amoy, auntie? At damat laga ang plano ni mama ama kay asawa pa'y. Nabayagan anatay day di papa. Idi pa'y kumaa. Melissa, naibagak mo't ken kan. Imbukbuk na amin a panawan na ken ka. Ken dagiti negosyo a napanawan day di papam. Auntie? Sika ti pinampanunot na. Isu adi mo babalawan iti day taabanag. Di may sa pagsurunak. Kataob ko pa'y mat nga ron. So, jakpat siya nga'y ayatong day siya Reynold. Melissa, Ngam, ada pang panunutek. Kasi tinakunak. Aramid amin akabailak tap no mapagsinak ida. kas itinakunak. Agad nad ka taamangan no si Kate agris go. Manang. Oh, rumuar kayo, Rosenda. Wen manang. Itulod ko ni Reynold iji apartment na. Kunak ano maturugan dito eh. Anya? Kunak man. Saan manang? Kasano ang maturog dito eh? Kat saan kami paimot nga agasawa? Wenmet kiti ah. O sige, mapan kamin. Ni Melissa gayam? Rumuar. Rumuarak lang biit ko na naman. Anya lakit din day dyan nga ubing. Talaga abim mabaian abalog. Girl, I need you. I need your Wen, si kakat si kantulaan ng ti ayatek. Aging ga iti ipulang ko ti biyak ko. Anya? Tila sasawamit. Apay, di mo inayat mo ng asawam? Pudno, inayat ko day ti Simon. Kasken ko na. Inayat kamat, iti awan kasping na. Talaga ka di ngay ayatin nak, Rosinda. Ay ayatan ka, Reynold. Si kati baro nga inspirasyon ken kired ko. Agyamanak no kasta. Itibiyang ko. Saan mo apagduaduhaan? Kasaan anakaskas daaw nga agayat? Tinataengan iti ububing. Kita dun ti kasta. Rosinda. Yung tinakaskas daaw. Kan narigat apat dyan. Katikasken ka nga ubing. Nga agayat iti nataengan. Nang runa itikaskan niya abakat. Bakit kunam?
Wan man. Manuntitawan ko. Nasurok a 40 kon. Ken kataem mo ti anak ko. Isungawan mamati nga gayat ka kanyak. Saan darik na dirik na Rosinda? Ado ti saguday mo. Nga awan itikas kadakwada. Puno day ta. Tauray siya. Nujak ko manarik na ti panagayat mo. Saan ko apat yan nga dakas ta? Nga agayat ka iti adayuan na taengan ng runano. Babae ang nataengan. Saan ka ko mga gduado ha? Naputno ti panagayat ko ken ka Rosinda. Kasmatlaan kanyak Agyaman ken maragsakan na. Tainayat nak iti baet ti kinapudno. Ang nagdakkel ti nagbaetan ti idagta. Kasla imposible saan ka di? Wen, kitagyaman ak matinayat nak. Nga oray nagdakkel ti nagbaetan ti idagta. Sana dahil ti mangupay kanyak. Nakasitin ako nak. Addaken ka ti saguday asap sa pulak iti may sa babae. Nga awan ka nagiti katayip ko. Really? Gwen. Ken, awan pa'y matidan mo ha? Ngam, saan kanto nga ta ang maublag? No ibagada ang nangasawa ka lang aruden, kaedad pa'y ti anak ko. Awan ti bibi ang day ti biyag ko. Tiriknak ti masurot. Saan ati makuna ti sa bali ti mapaturay? Agyaman nagtakas ta ti kinapateg ko ken ka. Nasusuro ka ngayon na yan. Gapot kinadungom kanyak. Gapot kinasayat mo. Adong tinaitultulong mo kanyak. Gapot na nasingpit ka, Mad. Ngam naman minsan. Makariknaak iti panagduha-duha. Gapo iti sitwasyon ta. Anya? Ngamin, amok nga adulatat. Mangubublag ka. Tanagayat ka iti kaedad ni nanang mo. Rosinda, saan ka di asikamit lang tinagkuna? Nga awan lakay wano ubing? Wano bakit kin ubing itinagan ni Ayat? Wen, kunadag iti mananiw, mahiwaga ang pag-ibig. Aklonek, ada pa nagamak ko. Ada nakabutan ko hadyak mahawatan. Kabutan? Taurean niya pa'y tir aramiden wano ibagbagam. Saan mo amapuna si ti panunot ko ti sawan ti sabali? Nagrunay ti pamilyam. Ni Melissa ang anak mo. Ken ipak mo. Akabsat tayo di asawa makunam. Kwarta wano kinabak ng mula ang tal almanak. Ulitek, my dear. Saan mo ang panunutan ti sawan ti sabali? Bakit ang kitdi kadakwada? Nagbidot da iti madi nga atap da. Wan Rosinda. Kasta ti ramidak. Gaputay ayaten kaunay. I love you so much. Likewise, Reynald. I love you too. Pudnuan na taar, Hazel, kan kataib ko. Nasurok la 20 na, ngam, adda plano. Anya rin ta? Aramidag ti amin na kabarlak ama magsina kadakwad na kin ni mama. Tapno sublatan? Saan? Tadyak pa dyan nga'y ayatan na ni mama. Ngamkit di, kinabak nang lang ti almanan na. Ti sanikwa na ipundar day di papa. Banag, adyak may palubos. Ngata? Anya nga ta? Pudno nga ta nga awan pa nagkurso na dam kan kwan. Kat kunam anataar. Kan kataib mulaan. Saan to nga ta nga agtin nagakasta? Melissa, my friend? Girl, I need you. I need your love. Cherish those moments and know
Pudno na ta Hazel, kan kataib ko. Nasarakla ba hindi na? Ngam adak plano. Anya dayta? Aramidak amin akabailak ama magsina kadakwata kini ni mama. Tapno sublata? Saan? Tadyak patyan nga ay ayatan na ni mama. Ngamkit di, kinabak nang laang ti almanan na. Tisa ni Kwanay puntar day di papa. Banag, adyak may palubos. Ngata? Anya nga ta? Udno nga ta, nga awan pa nagkurso na dang kenkwana. Kat ko naman nataar kan kataib mo lang. Saan to nga tangagtin nagakasta? Melissa, my friend? Awan. Awan sa bali apanggap ko, friend. Sige, agorder ka pa ikit di. Umino magpay sak agawin. Oh, apay nga umisam ka, ha, Hazel? Sorry, ngam. Agdwa-dwa sa iti imbagan. Imbagag nga. Ngawan rin namkan ko na. Kunakmat nga awan, friend. Mabalingawan ita. Ay ngam. Ang mga numadevelop to. Stop that, Hazel! Melissa. Sumardang ka man, asuman ako. No di mo kaya't amairamraman ka akaluksaw ko. Kunakat, amarabyan ka manan, Melissa. Naginom ka manan. Sorry, auntie. Basta lang. Minom kami lang kada Hazel, kan Rino. Bayat di, panagsasarita mi. Kasta ka di. Mabitlaan, taitimplaan ka iti kapem. Tapno medyo mausawan ka. Sige man, auntie. Agdungo kayo kanyak. Nakaturugan, tama ma? Anya ang nakaturo? Awanda. Anya? Rimwarda pa ila idi sardam. Simmarunoda kang ka. Kasta ka ni. Rabiin. Awan pa ni mama. Sigurado ang maturugan iti apartment day di Arenold. Saan ko nga mo niya pa iti sawak kini mama. Auntie. Saan ko lang? Siguro ngay na. Imbaga ko na bakat sumayat. Ano? Kunak man no naawat mo ang makiasawa pa ni Mama Melissa. Awan pa ni ko. Tamo ka. Kasapulan na ti katin na ko na itibiyag. Ngam, kumagat. Sana kaskin ni Reynold. Kataob ko lang, auntie. Tinururay ka anak ko. Ngam di ka matan nakasangpat. Sorry, tatang. Saan ako na nakapagtuloy? Bigla ba't kami na nagawis ni Rosinda? Ag-dinner kami kay Baleda. Kasta ka de. Puwentang. Imbaga ka no ti anak na. Kaya't nakamamam mo kan magkita iti personal. Okat, kasanaon. Saan matlangan a kontra kada kayo ti anak na? Saan mat siguro, tatang? Tanasaya at magtanti pa nakilangan na kanya. Nasaya at ano kasta anak ko. Puwentang. Imbaga na kano kini mama na. Tinan kontrahan ti pagayatan ti nana. Basta pakaragsakan na ito eh. Sa bagay, wan mat a. Nangruna ka, kunamat abalasa ganti anak na. Wan nga ron, tatang. Inabot no na. Kataab ko ti anak na. Di pa ikot talaga kasla anak na kala. Kaslakas tang Awan parikot iti deta, tatang. Tinapatay. Ay-ayatik ni Rosinda. Kastangat kanya. Ay-ayatin na klaunay. Ay, awanan ti may bagak anak ko. Tiyag mo na ita. Kan ata ka mo iti husto nga ita. Amok nga mo mata nakitaan tinasayaan aparaking ka anak ko. Uwan, tatang. Di kayo matanagan. Umay kami to dito balay.
Sakpay ti kalay sa amin kinalusinda. Iti kasta, personal amam mo yung tagbalin amanugang iyo. Ha? Oo, anak ko. Sige nga rotang, kastapay. At dapat kaminas ka ng ramidag. Kinapuno na. Agrubrubo atak, tada pa panan may kinalusinda. Oro-orayak lang iti apartment na pagnanaidag. Sige anak ko, agananad ka kumaa. Girl, I need you. I need your love. Anyan. Manugang ko ka no. Ang mga inauna akla ang gamiso. Ag 50 akla. E din to tanasorok labasit kanumot ako 40 na. Ay, hanya lagi din di anak ko ya. Pulo sa jak namnamaan ang mga asawa iti arig na. Alanang na. Ay na. Pudnon sa akin ito'y pagsasako. Bulsak ni Ayan. Ito na ang araw na Cheske, saan ka makatulog ka? Kapungat tayo di pa nagkapikiti si Mang Patak. Ano ti saan nga isisinay ti panunod ko tayo chay arainod. Saan ko may lulawag tiriknak? Tagkamot tiro pa na. Kan, sana may lipak ti kinataan na. Nga iso ti amo ka na gustuhan. Wano, nakakayawan ni mamakan kwa na. Nagsinatakin ni mama. Kanya nga tama ti mapasamak ka ni mama. Sigurado nga sakit tinakan na. Kat ang mga naglagingit. Kanya ti mapasamak ka kwa na. Saan ko matakayat ang mapukaw ni mama? Nagtakasan. Sana ka makatulog. Basta, awan makalapad ti plano ka. Urayan niya't mapaspasama ka. Masapul nga agsinata. Namasapul ang karkarya. Arampitak. Kat nututupan na. Kaya't nasawan. Saan anapod no kini mama? Kat day tanton ti panagsinata. Nagsapa ka na nakariing. Nakariing kagaya man, my dear. Sumat lang awan ka na iti chibay ko. At nakamat gaya man iti kusina. Wen, okay. Itimplaan kan iti kapem. Nakasagana mo ti pamigatan. Wow. At yan ang nagtungot ilap ko. Nakaragrag sakak. Ta inayat nak iti likudan ti nagdakkel abaet ti edad ta. Manin? Tay taman ang tiba kam? Kuma, di nakto'y suksukat ken talikudan. Dito mapasamak day ta, dear. Numapasamak day ta, isumatan ti mitya, ti inak ipupusay. Allah. Sasaway mo, my dear. Sa anak to ang mapukaw kan ka. Promise. Putnuti ko na. Apay kitin at isawan ti sabali ti panunutak. Wano pa kaburiburak. Saan ba't nga isurat ti pagkatinaak? Isumat. Promise, Lucinda, my dear. Putno akas la di nakapapati. Ngem, ayatin ka. Nga oray Mayo ken Disyembre ti kayarigan ti data. Agyamanag, kati karik. Aramida kamin akabailak. Tapno mataginayon taayat mo. Oray siyak.
Sika ti umunakan maudi ngayat ko. Nakasaysayat ka. Nakadungdungo ka ngamin kanyak. Gapo tay ayaten ka. I love you so much. Kasta Ahmed. I love you to. I love you too. Love ko. Lucinda. Uy, Reynold. Nagirot kit, hindi pa nangarakot mo kanya. Uy, sana ka makaangas. Kasta kayo ti pa nakayat ko kinkamay der. Tumpal biyak ka pa nakayat. Agyaman na kiti dahi tangayan. Katsan ka nga tanag. Subadak met dahi tangayat, iti awan kaasping na. Ikarik, ayatan ka, tungpal tanam. Ipaay ko tiraksak, akasapulam, love ko. Are you happy, my dear? Wen, agal na langit tiraksak ko, gapuken ka. Lucinda. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Girl, I need you. I need your love. Apay nga agpungpungtot ka, Melissa. Anyat mapaspasamak kan ka. Madin sa tiriing mo. Masuro na kadyak maawatan, anti. Saan ang kami na nakaturong? Apay, Mabuisit ak nga rod, anti. anyat pa ka bisitam? Dayjay abakat Rosenda. Anya? Taapay manan abirmir ngasam ni mamam? Anyat na pasamak? Basta, masuro na kanti. Kunak man no nagkinaawatan kayo. Nagkinaawatan? Nagkinaawatan kamin? Kat numayat mo, tipan nakisangom kadakwada kin Reynold. Aging gay ti jak mapagsina ida. Saan ka mapukaw tiluksaw ko? Anya? Wananti. Numayat man ti pan nakisango kadakwada. Pasat dayjay ti planok. Melissa, Wan. Ikarik. Pag sinaag ida, numaaramid ko ti planok. Ha! Imposible adi isina ni Mama dayjay a Reynold kunakmanan. anya itanday to'y ngar aramidam iha. Uray anyat ipagpagata. Saan ko apat yun anapod no ti panagayat dayjay alalaki kin ni Mama? Ngam, kitaam tadi nakantukot kagura ni mamam. Kan amang ano maisagmak kalaang. Saan anti? Imposible kunakmanan. Adin to maipaw ing ti matang na kanyak. Anya? Wananti. Kat oras aking magak iti palabog ko. Nalpasan ti amin. Melissa, Nunas kan nga ramatak ti kinapintas ko. Aramitak anti. Tapno mapagsinak lang idakin ni Mama. Diyos ko. Anya da ituyan ang mapampanunot mo. Madanagan. Amangan no maisagmak ka. Awan tirong ba nga pagdanagan nyo? Siya, timakam mo. At dan sa naman parikot mo tanagawis ka man nga agtagay. Sa anak la ko mga umay nga, saan ka kaya't ngagsakit tinakam mo kanya? Awan, friend. Kahit ko lang tagaliwaksay. Tika di manan may papan iti panakiasawa pa ni mama mo. Tiga po na? Nasingit tangag kayam, Hazel. Awan limit kan ka may papanitibiyag ko. Wan? Agtalagak kan ka, friend. Naibagak pa yan ti planok para iti dayjay a Reynold. Talaga ka di nga ramidam? Wino patuluyam? Wan! Kat... Salpaga.
Tsak pala narugyan ti plano ka magparikot ako. Anya? Oh, salpagkit eh. Saan nakiti na nakaturog anang pampanunot iti day siya, Reynold? Melissa? Ah, sige kitin. Uminom tan. Kaya't ko ti mabartak. Naturong mangatan ni Melissa. Saan manan ang maibalay? Kanahilatan armuar. Madanagan ak iti na sa una kanyak a plano ng aramidan. Kasano na maisagmak? Kasla maawat akong ti kayat na mapasama. Kasano no may lawan na wano tutupan na day jay Reynold. Kat pagrigpunan na idangagi na. Oh, aday ta. Adata ni tibatog tigityo. Eso ya. Agyaman na, Kaysa. Naimbag lang. Tamagdagman niyo. Pasensya ka na. Karena yun na sikat. Disturbo nga ay ayabak, friend. Nagbayag mata niyan kaya mangilog ka titigay. Katong torog ako. Pasensya kayo, nanti. Nalabsan naman ang team yun. Agyaman ak abalasang ko. Naimbag, taada ka anang itulad kan ko na. Naimbag ko na yun, tamak tinagmaneho. Narigrigat na yung supay la tinagmaneho. Ang mga no saan kami nakadanon. Anya lakit tinday ito yung ubing nga. Ikandak man iti labakara kan hot water ta labarak. Nasakit naman ang ti ulo na makarinday ito yanti. Sige, balasang ko. Mabiit laang ta mga laak. Iso da ito iti ibagbagak. Kaslamot ta ni karkaro na. Dadaulan nan samot tan ti bagina. Di kay madanagan, anti. Saan ko abay-bayan ni Melissa? Tikang tamanay po diti FM radio dati restaurant. Madlaw ka kiti. Tungkal umata rito eh. Mayroon na mapatukar rita kanta dir. Amangan mo't no music of the week damot dayta. Bueno, talaga ka ay ayo damot tinasao akanta. Wen kit nga taa. Napintas nga ti lyrics na. Saan ka di? Wen, apay adi ka mo't makapanganan. Kanya saan? Si kakit di basit tikinan mo. Kasla si Bobosuga kung na makikita ka. Anya? Makanak aya. Napakabusukan. Ha? Ay, kaya ko asawan. Nakaragraksa ka. Panagriknakan. Kompleto manan tibiyag ko. Tasin mangbay ka itibiyag ko. Girl, I need you. I need your love. Abay, di ka mat makapanganan. Anya saan? Si kakit di nagbasit tikinan mo. Kasla si Bobosuga kung na makikita ka. Anya? Apay, makanak aya pakapusugan. At kahit ko asawan, nakaragragsa ka. Panagriknakan. Kompleto man ang tibiyag ko. Tasin mangbay kay tibiyag ko. Ay, una yan dayta. Rosinda, my dear. Pudnumat. Aklunek. Asipod si Minanday di Simon nga sawak. Gat. No ba'y ato na tawan tinaglabas?
Saan akong anagayan? Kas napikit din awan kais iskanan ti biyak idi kanya. Nilang amin Melissa ti pinampanunot ko. Rosinda, Tapno, mayawawan ko lang ti ladingit ko. Impamaysak ti panawan ko iti negosyo. dayawak mo ti palang ipatid mo kini Melissa. Aging ga, anaam-am mo ka. Aging ga adimtag ka iti biyak ko. Ket, naikanak iti baro anamnama ken rekta. Oo na yan. Alawan ka di. Mamatyakan kan. Pudno dagiti bagbagan. Sika tinagbalin nga inspirasyon ken ragsak ko. Malaksid ken Melissa nga anak ko. Dayawan ka launa itireta. In sakripisyo tiraksak mo. Wano pakasaknan. Kapoy ti anak mo. Pudno dayta. Nakinapudno na. Kasla nabambanugan tirik na. Ket nakunak. Anya pa lang ti pagagawa ket nawadwadwad na ipundar day di Simon. When my dear. Samay sa ada surun ko. Ta kaslawan mo't serbi dagiti ar-aramidet para kani Melissa. Rosinda, Ket ididimtangkan. Naikanak iti baro anamnama. Isa. Tinarigagayak manan ti agbiag iti napaot. Rosinda, promise. Kasi tinaypagakan kan. Subadak na itang ayat ngayon pa'y mo kanyak. Ikarit. Sa anak tupulos ang agpalpaliw. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever and Kaano nga tanga umay da Reynold kan kaduha na ti asawaan na ako na. Aday sagana at malaga ang manok. Isu ko mati parchak no bayda. Kayat na nga ta dagiti kakastyulag ama ka. Ken magustuhan na nga tamot lang ti umay iti kastoy alog ha. Na jakla mo na. Agon uni ba ti cellphone ng bati na kadya. Hello? Reynold, anak. Nakaawag ka ba? Tatang, kumusta kayon? Ay, nasayat mo, anak ko. Umay kami dita kini Rosinda, tatang. Kaanaw? Intol madamdamatang. Iso ay anak ko. Uwantang, dita kami amakal daw. Alang araw, parchak tayo dumalaga ang manok. Anabayagan nga impupog ka. Kaya't na kayo kano ang makita ni Rosinda, tang. Iso ay Agad mayata, anak ko. Tamakitak mo't lang ang ti mamanugang ko. Uwantang. Sige. Dadalaing tang. Bye. Bye. Makitak mo't lang ang ti mamanugang ko. Ay na. Unay laki identika sa ti anak ko na. Mga asawa lang arudan. Kataob kon sapay. Uy, Reno Parts. Oh, Reno. Big time ka na, Parts. Anya kita big time mo. Unmat. Anyat madamag. Nagpintas ti kotse nga, Parts. Kotsida, Parts. Agpainom ka nga rin Ay, sorry pare Reno. Saan ta pa ang makasya tita? Adang amin papanan mi kini Rosinda. Sabali at talaga tig gigolo niya. Oy, saan nakagigulo ta saan amang lukloko iti babae. Kan saan ko akwartaan lang ni Rosinda. Sana all, Parts. Ngimnon niya ti pampanunutem. Saan ko amaramit, Parts? Wow na wow, ano kasta? Parts, inayat ko ni Rosinda. Saan kat ati kinabak ng natal amanak. Imkit ti,
Sinurot ko laing tipitik ti pusok, kendiktar ti panunot ko. Girl, I need you. I need your love. Rosinda, ni Tatang. Tatang, ni Rosinda. Kumusta kayong tata? Daytoy, nanumula ang tibiyag me, kabsat. Itibiyag tayo. Kan imatang ti Diyos. Awan na numuwan no nakurapay kan baknang. Wan matkidi Tao lang ti mangibagbaga. Kan manghusga itipada na at tao. Ngam, uray kasanot kinabaknang mo. Saan mo mat ama itugot iti tanem mo? Kan, agsubli kamot lang ititapok ang naggapuam. Putno dayta, kabsat. So, para kanyak, agpapada tayo amin nang runa iti imatang ti Diyos. Rosinda, sumrek tayo na numabalay mi. Uy, saan mo ako nati kasta? Saan ati balayo ti rinanta? Ngam kahit ko maamam mo ni father mo. Ala, pasensya ka na, kabsat. Taba ko na abarong-barong lang ti pagtaangan me kumpara iti balayaw. Kas na kunak, saan ati kasasaad iti biyag ti may sa tao ti kitaeg. Ngam ti ugali na. Ita, saan ka pala nga naupay iti kinanumomi, dear? No day tati kinitag kan nagrukudak. Saan ka kuman nga inayat? Wano, saan ka kuman akin nasiningad idi paylaan? Iso nga ron ngayon putnok kan katikas sa ati biyag ko. Ti panagbiyak mi. Ti kinasingpat nga impakitam kanya. Kan kunam anapod no apanagayat mo. Tinangispirar kanya. Kan nakatinagan tirik na. Ngam, amin na makakita kan makamam mo. Nga ada relasyon ta kan agasawa tanton. Di dapat yan. Nga ada na igamar nga ayat iti nagbaytan ta. Saan ta panunutan ti sawan ti sabali? Ti bukod ta abihag ti sangwan. Kan buklan ta. Kat anya nga tanaragsak ko no maadaan tantupay iti anak. Saan pa nagpatingga ako ng ti panagpinulan mo? Kahit nasa wen, at dapay namnama, amadaan ta iti anak. Ay, pasensya kayo nanti. Nakadisturbo akong kada kayo. Pinaturog dak mo dito yung bisa nagawid dak. Rebang na laang Initulod mo, tigayem mo. Kan amok nakainom ka. Dinanggayak lang tigayong ko, auntie. Maawatak. Anya ka titiimbaga na kan ka aparikot na. Awan limot kanyak iti kasasad na iti biyag. Amok ati panakiasawa man nun ni Auntie Rosenda, tiga po na akanayon nga agbartak ni Melissa. Ay, saan kong amo na anya ti ibagak Hazel balasang ko. Saan mimot nga rod amalapdan iti kayat na, nang runa kanya. Auntie? Biyag na dayta. Pakasik na, anterik na, wano puso na. Wanmat kiti Ngam ni Melissa ti pakadanagak. Amangan no anya ti mapasamag kan kwa na. Iti kanayon apa naginom na iti arak. Bagbagak mo't naman minsan nga ure kaluksaw nak, auntie. Ultimo panagadal na. Naliwayan nan. Ibagbaga na nga awanan serbina, tabak ng damat. Maibus ti kwarta, balasang ko. Ngam ti adal, mataginayon nga adakang ka. Pudno day ta, auntie. Saan ko nga amo na anya ti aramidak kadagiti agina? Saan nga minamamati ni Melissa ngay ayatan ni Reynold ni Auntie Rosinda? Uray siyak. Ngaman niya nga rod. Sigurado akwartaan ka no lang day alalaki ni Auntie. Kat aman no agbalaw to. Naibos ti sanikwada. Ngam awan mabalin tayo, Hazel, balasang ko. Ti pagdanagak, auntie. Iso ti plano na. Nga ure ka na may sakripisyo ti bagikan dayaw na, auntie. Dahil tati may sa pagdanagak. Kasan no may sagmak ni Melissa.
Ay, bagbagaan tayo ko man ni Melissa, auntie. Saan ko mat akayat ang maisagmak tigayam ko? Girl, I need you. I need your love. Napangaya man ni Hazel, auntie. Wen, masapol ka no nga day beauty shop na. Ay, kababain pa yan. Isugayam tinangitulod kanyak. Isu pa yan tinagmaneho. Auntie, Ha, kita am kumamot ti bagim. Saan mo kumadadaalan ti biyag mo? Gapo ni mamam. saan ko nga mo, auntie? Ngamuraan niya taramitek. Saan ang mapunas ti panagduado kiti dayjay ari inol. No panunutam, talagaan nariga tapat yan. Kataob mo laang ti pakiasawaan ni mamam. Isungarod nga ramitek ti amin akabainak. Ama magsina kadakwada. Kasanon, no isuntumot ti pangguraan ni mamam ken ka. Awan ro ba nga pagtanagan nyo kanyak, auntie? Agyaman to paikit di kanyak ni mama, Nang runa no maduktalan na, asa ni kwa lang ni mama ti al-almananday chay, alalaki. Naimbag, no saan nakakalukso ni labas mo no aginom ka? Saan mo, Pards? Basta saan laki din nalabas. Kasano nga rin ti kasaryo? Simple lang ti kayat na kasarni. Itilat talwes. Sa bagay, tinapatag at makapagkasar kayo tapno legal. Wen nga rot. Kasano ti balasang na? Umanugot iti pan na kiasawa pa iti inana? Agtukyat man wano saan. Awan maramidan na, Pards. Sa bagay, Kasi kiti, Pards. Tagay kiti. Tasukunak na Rosinda no maramdama. Aggrocery kami kano. Itip ni kinitatang. wow, sana all. Agasam dayta. Mairanod agraman pamilyang. Saan ko kumakayat dayta, Pards? Yung kaguran nakmat. No, pagkidkidak kan lapdak ti kayat na. Nagasat ka launay, Pards. Saan ko nga abuson dayta kinasayat na kanyak, Pards? Awan ang addaman damagakin ka, Pards. Ti ko mapudno ti bagam. Anyo dayta? Pudno ka di ngay ayatam ni Doña Rosenda. Uwan Rino. Kasi tinakunak kan kaliti na minsan. Talaga ngay ayatak ni Rosinda. Alakit, nasayat ano ka sta, Pards? No pa'y, adot sana mamati, gagayatak kan kwa na. Ipakitak, nga di takit bidot. Ken ipakitak mat abidot ti pamati da, akwartalaan ti inalmanak. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Anyat ko na, Reynold. Agadal ka pa'y? Wendy, kayat ko ti mangala iti business administration. Tapno, ada knowledge ko amang imaton kadag iti negosyo. Really? Ada short course para iti dayta. Tapno, ag tinulong tanto amang imaton kadag itoy. Oh, nagsayatan no kasta. Saan ko matakayat nga agsiksik ka bilaklatan? Reynold? Kayat ko nga ipakita kada Melissa kan kapsat mo. Abidot ti pamati da akwartam laan ti inalmanak. Ada ka din ang ibagakin kay ti dayta? Awan nang iparupa kanyak. Amuklatan na kasta ti panang ipapanda. Mawatan na kumatir. Saan aday ta tinangublag kanyak, tapno ayatin ka. Nariknak namin ti kinadungom kanyak, dear. Reynold? When? Isu-aso badak ba't day ta kinadungom kanyak.
I love you so much, dear. Likewise, I love you too. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be Auntie, saan sama na sa mga sangpat ni Mama? Sing mangpet, ngam kasla nagsukat lang ta napanda sa ija ay anda Reynolds. Kasta ka di? Panagkunak iha, palugudam latan ni mamam, taamok asaan taamalapdan. Auntie, Taam mga no pakairubam laan ti panggap mo nga aramidan. Auntie, Anya no palubusam latan ni mamam. Kat no makitam to amadi, ay katiso ah. saan to nakaskarina ng runa no nagkasardan? Isong aging ka iti saan da pa ang nagkasal. Masapol ama ipatungpal ti planok ama magsina kadakwata. Apa yung level mo di anak mo? At naman kanimanang ti kasarta iti huwes. Kaya't ko nga awan ti adu aparikot. Ang mga no ti makunada. Siyak ti makamu. Okay. Nga madaplanok. Inton mapanagnakan da abidot amin apamati da. Isunto ti panagkasarta iti simbahan. Sige. Noon niya tiyan mo manasayat. Iso ti ramidan ta. Mangnamnama ka. Kukwam to'y puso, tumpal biyag. Aginggat umang-angasa. Pagyaman ako na ditang ayat ngayon talag, kininpay mo kanyak. Sapay la kuma. Kasan kantong agbalpaliw. Saan to ang mapasamak na ita? Promise. Maragsakan ako na iti dayta. Kinapot no na. Tamat na kiti inaram ko. Ngayon, saan ko nasarakan kadakwada, itikas iti impay mo kanyak ita apa nagtungo. Kasta ka di. Wen, iso amang namnama ka. Ayatin ka tong palbiyak ko. Okay. Isaganam amin dagiti alikama. Tamapantan ijay kadatatang. Isurrender tantoy apartment. Kay jay kan mansyon nga agnahay. Girl, I need you. I need your love. My life. The memory Sapay la kuma. Tasaan kantong agbalbaliw. Saan to ang mapasamak na ita? Promise. Maragsakan ako na iti dayta. Kinapot no na. At damat na kiti inaram ko. Ngam, saan ko ang nasarakan kadakwada? Tikas iti papay mo kanyak ita apa nagdungo. Kasta ka di. Iso amang namnama ka. Ayatin ka tong palbiyak ko. Okay. Isaganam amin dagiti alikaman. Taipantan ijay kadatatang. Isurrender tantoy apartment. Tay tan mansyon ko nga agnaed. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo. Paniwalaan mo. Anya ti ko naman ak. Itulod mo dito dagiti alikamo may iti apartment. Wen tatang, Pag naadam nga rudag. iti balidaro sila tatang. Ah, makipagnaad ka ni Jay? No, saan kayo pa'y mat nga gasawa? Ibagak na ito'y tatang. Yun, saan nyo ko mga ibagbagay ti sa bali? Anya day tanag ka. Nagkasal kami, ada kami laheng. Anya? Buhen tang. Lupay kasta. Sa balin to kanulaan ti kasarmi iti simbahan. Kasta. Sige nga raw tang. Agikan ka, paitilugan ka rin ti alikamay. Sige nga rod anak. Kadwam ka din ni Rosinda. Buhen tang. Kalpasan na. Agtaros kami ti balayda. Alang nga rod. O anya, mangisaganak iti pangaldawan. Saanin tatang? Kumatang kami tulagan iti makan. Agpatik out kami. Sige nga rod anak ko. Agandad kayo.
Masapol mo titulong, Pards? Saanan, Pards? Kabailak na ito eh. Agyaman ang langin. Sige Pag naadam nga rodan, no isurrender mo ti apartment mo. Ijay balayin na Rosinda. Agdin na kayon? Katuan na. Naggasat ka talaga, Pards. Ken, aging katak matiniti trabaho, Pards. Anya? One, Pards. Sa bagay. Uray saan ka agtrabaho kat mabalin lata. Saan, Pards? Nagpindot ka. Agtrabaho ak iti may sa kadagiti plastic negosyo ni Rosinda. Ken, agad lang pa. Anya? Di wow. Sana all. Nakalaki ti short course. Agtinulong kami aming imaton kadagiti negosyo ta. Talaga? Talaga naggasat ka unay, Pards. Iswa, saya atam Good luck! Ane, at na kayo ba't Reynold Marok, Rosenda Kamsat? Agasawa kami ka ni Reynold, tatang. Uhain, tatang. Manugang yun ni Rosinda. Ha? Sa anak ka di ama ikari ang mangawag kada kayo iti tatang, nga uray basit laang tigap titawen tayo. Kuha. Apay kidi asaan? Sige. At, tatang, agnada ko na dyan balay da. Wen tatang. Bareng, madan kayo ti apo. Anya? Si Kaman. Noon niya latitan ti pagpagam. Alagat na sayat la ang ano kasta. Masapol amadaan kayo iti anak. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin. Saan ka di manan asumangpat ni mama, auntie? Saan ko nga mo? Nakipagnaeden iti dayjay agkigulo. Gigulo? Wananti. Kasta ti awag kadagiti lalaki nga awan sa bali nga ramid dan no saan amang loko kadagiti baknang anataengan. Huthutan da. Kasukat ti ubaw nga ayat. Maawat ako, Melissa iha. Kasta nga ta, ti panggap ni Reynold. Kasta ti atap ko, auntie. Kasanon no saan? Kaya't ko sa wan, no napudno ni Reynold. Saan ko nga amo? Oray kasanot pa ng pilit ko amamati ti daytan. Saan ko amaalukoy ti bagik, auntie? Girl, I need you. I need your Mabait man lang. Adda ka di pa'y masapol mo? Manang, agtugaw kayo kuma. Oh, aday ta. Kasla napatag-unay ti ibagam. Adda ka di parikot? Awan parikot manang. Anya nga ro dita? Anya ka di ti makunayo iti anagnaeden ditoy ni Reynold. Anya kumanoday tati pangadeng mo. Awan karbangak. Amo ka din ni Melissa? Saan pa'y manang ngem kasarita? Kat tinasauyo nga awan karbangan nyo. Pudno day ta. Kan isot kayat ko amang manang. Amo? Dakil ti pa nagduwa-duwayo kan ko na. Nga ipapanyo kan Melissa aparparaw paula ang ti panagayat na kanya. Tatila ang kwartawen no kinabak ng kuti al-almanan na. Ha? Kuha. Saan ka di manang? Saan? Saan nakasta ti pampanunutak? No pa'y pudnong ada pagduadwak itirik nanagang ka. Siyak ti mangibagbaga manang. Saan nyo ko maapagduaduan ni Reynold? Tasyak la ang ti makarik na iti pudno amarikrik na anak kanya. O sige. Saan ko nakontraan day ta? Nasayaan,
Tay bagak kada kayo. Uray asino kada kayo kan Melissa. Awan makalapit kanya. Awan makatubngar iti panagkasarmikan ni Reynold. Alakot. Iso Kang runahan ti amin. Nalpas ko na sinubok ni Reynold. No kasano kapudno na kanya. Ket napanik na ka. Nasaya at nga rod, no kasta. Iso amanipod ita manang. Agnaeden dito'y balay. Ket ibilang yun akabalayo. No kasta. Agdan na kayon, mama. Wen, ket pasensya kan. No saan ko ama ipasakbay ken ka. Agdan na kayo? Asaan kayo pa nagkasal? Sana nakasapulan. Ta sumaruno dayta. Dili, bakmat kada kayo, mama. Talaga ana in love kayo kan kuana. Gaputan nating ngiting kunti kinapudno na kanyak. Nga uray arig na ina na kayo. San kan akon di na rin iti kasta sa Tapudno met. Adayo tibaet ti edad mi. Ngam, sana dayta tinapateg anak. Nabulsik kayon. Gapo iti pagpagayo nga ayat, mama. Wen? Agbalin a bulsak ni ayat ako nada. No ti may nga agayat. Kat saan na akit kita ang ti pisikal alanga ti ayaten na. Mama? Saan nga akin ruar alanga ti pagibasaran. Ngam kit di. Ti kinasinaw ti kaunggan na. Ken, agpada ang makarik na kayo iti ayat. Mama? Naglasatan iti panubok ko ni Reynold. Ket, nalasatan na day ta panubok. Iso nga awanan apulos pa nagduadwak ken ko na. Sumaruno ka nun, ti panagkasarda. No makapagkasarda Ano ya? Wananti. Sakbaya mapasamak dayta. Napagsinak to itan. Sigurado ka, Melissa? Wananti. Isa patak kada kayo dayta. Nga uray kagura na kanto ni mamam no maamuan na asikati na magsina kadakwada. Mabalin ang kuran na kitidamo. Ngam kasi tinakunakon iti naminsan. Maawatan man to matlang iti udina. No maamiris nan at kalapidot ti panagayat na iti dayjay alalaki. Ay, agannad ka kuma, Melissa. Amangan no si kamot ti maisagmat. Pudnog kaya mapinagadalpay ni mama ti sinalpag alalaki. Ha, titsaya ni Reynold. Agat-agal ngagpaiso iti daytoy may sakadag iti kalatakan ng universidad iti syudad. At tapayan pukod na lugan. Talaga ang ulawan ni mama. Nagkasata talaga day taat tao. Biglang yaman ti awanan pain aman ang kuntamay. Asit ka, sakbay apagantarin na ti kotsena. Girl, I need you. I need your love. Reynold, mabalin pa ka di sarita? Anya ti bagam? Mabalin ka di nga awisen ka iti dinner? Ha? Di na kumapayan. Ada na patag nga ibagakkan ka. Okay. Sa tino ti papanante? Mapantay ti may sa a seafoods restaurant. Sige. Aday ti corner ti Bonifacio kan Padre Faura Street ti Bagbagak a restaurant. Mapantan, Reynold. Manang, awan ka di pa ni Reynold? Awan pa'y mat. Kat uray ni Melissa. Tiyan mo kat
Aging kat alas 5 lang ti klase ni Reynold. Ang mga no at dapay di magasan na ah. Padasat man nga awagan. Awagam ah. Ay, buwan gaya manang. Nakaluto ka din iti pang dinner tayo. Wen, kat linutok ti ko nam alutwag. Bulalo. Ah, sige manang. Ken kare-kare. Day ti paborito ni Reynold manang. Isumot ti bilin mo, di isot linutok. Manabulan ng sipod nagnaid dito ni Reynold manang. Adat pa nagkunam ken ko na. Awan negatibo ang maibaga. Agyaman manang. Katamuyo ka di. Dimur as ti dua ang negosyo mi. Sipod iso ti kaduak ang mga sikaso. Kasta ka di? Wan manang. Katamu. Dakdakkel manan ti pagdurasan na. Apa man ang makaturpos iti kurso na. Kat mausar na ti inadal na para iti negosyo ang napanawan day di Simon. Nasayaat, no kasta? Ket adan plano mi nga agkasari ti simbaan wenno iti padi inton umay abulan. Sakbay ang madlaw ti inawat nga anak mi. Ha? Kayat mo asawan. Agdadagsan ka, Rosenda? At day bagam, tainawis na pa itireto class a restaurant, Melissa. Bayat ti panaglabas ti aldaw ang nagnaid ka ni palay mi. Rinaam ko ti panangdungom kin ni mama. Amok. Sipod pa eh. Agdua-dua kayo ni kinimanang inday. Akwarta laeng ni mamam ti almanak. Nga imposible anapod no ti panagayat ko kinkwana. Takasano kumang agayatak. Takadayumat anatataangan ngim iti siya. Nga arig na inak ni Rosinda. Saan ka di apod no ti kinunak? Reynold? No pa'y kasta. Sa anak anaw vlog. Nga ultimo gayem ko kat kasta mo ti kan kantyaw da kanyak. Nagasatak ka no. Taadan asawak. At damit tinanang ko kan lulak. Dagita negatibo nga espekulasyon nyo. Tiad-adaan ang patibker kanyak anagayat kini Rosinda. Impakita kabidot dagita apan ang ipapan. Kat ngagtultuloy ti kasta apamati nyo. Awan maramidak. Tinapatag kanyak ita. May pakita kabidot amin da kita. Sorry, Reynold. Sorry for what? No pinanggap ko ti mangdadal iti relasyon nyo kin ni mama. Babaan iti napanunot ko iti awagas. Apatin nagagtirik nan. Tapno madismaya ni mama kat isina na ka. Nadlaw ko reta iti pailaeng. Ngem ore anya pa iti aramidem. Saan ka ngagbaligi? Gaputa iti likudan ti panakaamuyo. Agasawa kami kini Rosinda. Nagkasar kami iti huwes. Kat sumaruno ti panagkasar mi iti simbaan. Kasta. Wan Melissa. Kat ad-adda pa'y ngayatek ita ni Rosinda. Wan lumamam. Taadan bunga ti ayan-ayat mi. Ani? Really, mama? Ito da ito nga edad ko, maadaan na kiti kabsat. Wen anak, kung nati doktora. Menopausal baby da iti si Kugko. Mama? Ngam, naikadang may kan ni uncle mo a Reynold. Imbes nga agkasar kami iti mabihit. Agid danton iti bunyag ti kabsat mo. Sorry, mama. Sorry iti. Di pa nang panggap ko ang mga rakrak iti relasyon nyo kini Uncle Reynold. Nagsina kayo. Ngambayat ti pa naglabas ti aldaw. Nakita ti kinasayaat na. Kanam mo ka naragsak kayo iti danana. Anak, sakbay nga intalik ko ti amin kan kuana. Kan nakikasarak, adiyo ang mo. Ti
Tiningiting kunti ugali na. Ken, pudno, arit nana. Mama. Kadita, anya ti makunam, anak. Nagbidutak ka di anagayan, iti kataeb mo? No, Mama. Congratulations. Tiningiting ko iti husto ti amin, anak. Iti kasta, sa anak nga agbidot. Ket, kas, iti pagbutbut nyo. Ang mga numakatumpungat iti mangibus laeng iti sanikwa na ipundar day di papam. Mama. Dili isa, anak. Mama. Girl, I need you. I need your love. Ditan papagayam, tinaghibusan, ti seryeta yu itaalawas,